کمیته راگهاندنا دستور سوری کج آلی حکومت و هاتیه دامزراندن و دناو 7 روزان دا کار خود تمام بکه و رش نویسه را دستی احمد شرع رئیس یعنی سروکی سوری بکه. خالن سرکه دستور ناین گوهرتن یعنی یک جوان خالن سرکه چیه؟ ناوی ویه یعنی ناوی عربی سرناچه برا کرد زیده کیفا خو نا خوش نکن دبیجا و ناوی سوری عربی بمینه یعنی وکه بره یعنی وکه دمو بعثیان یعنی کومارا عربی یا سوری پارێزەر و یاسەناسێ کورد خالد جەبر ji rûdawê re dibêje ew komîte nerewaye nemeşru e çima ji ber ku ew komîte ji kongreyekê hatiye damezrandin ku nûnerên pêkateyên têda tune bûn. Ji aliyê xwe ve tevgera siyasî ya Kurdî çi peyenekê çi enekesê çi partî û hevpeymanên din hemû jî bi daxuyaniyên cuda li dijî wê komîteyê derketine û dibêjin komîteyeke yek aliye û nûnerên Kurdan û pêkateyên din di nava wê komîteyê de cih nakirin. كوميتيا دستورية سوري حفظ أندامان بيكاتية تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد وكوميتيا داية برخوا كورش نفيسا دستورانو يا سوريا دما حفظ روجان دا آماده بك و بيشكشي سروكي ولاطي بك دناف دا تنو نركي گلي كرد وكدو يمين بيكاتيا نتوي لسوريا نينه لبرانبر ویگاوا حکومتا و گوهیز کارودان نرخاندن هلوستو نارینن جدا هنه. اکادمیسین بسپور و شارزای یاسای خالد جبر جتورا مدیای یارو داویرا بحساوی کومیته دستوری دکه. الحقيقة أنها شرعيتها خوي قانوني هلبت بدست نخستي جبرج أم بيجن فجرن أساسي وي جو أو يعني هذا خوي قانوني جيرد جدجرة أو هذا خوي ديالوجا كونغريان اجتماعي دجرش خوا بالتايبات أو جي شرعيات بخارا ناني كان جو خلق سوري بيجشتي تمثيل نكر تمثيلية كي راست وها وكي كرد وكي درزي وكي علوي وكي سوريان تيدا بيدا نبون برنگ کی یک رنگ دهات پیدا کردن او جیه مخابنیه بوش خبر امزانن یعنی شورجا سوری پشتی 14 سالان جبر خدانی کی مزن به هم پاگ و خلق سوری دانین جیه مخابنیه گو ایرو ام دقونا کیده تک علی ام درباس ببن الاسراع باعلان دستوري مؤقت لگوری راگهاندنا حکومتا و گوهیز دستورا کو جکاری و کومیته بی دارشتن و جی چلو 8 ماده یان پیک بی جبو قوناخا و گوهیز لسوریه ریک بخه جخالین سرکه ین رشنویسا دستوری یکم ناوی وی ولاتی دمینه کومارا عربیه سوری آنگو دام پیدام بمافو هبونا پیک هاتین دنینه دویم اولا سروک سوریه اسلام آنگو ریب کسایتین اولین دن نایدان کو ببن سروکن وی ولاتی سیم سروک سوریه و فرمانداری گشتی هیزن چکدار به چارم سروک سوریه دناوا دو مهانده و صد کسی به اندام پرلمان دست نشان بکه آنگو پرلمان جی و ببه البجارتن بدانین رشنفيسا دستوري او رنج يعني حكمدارية سوري ده ديار دكه رنج يعني ريف برنا ولات سوريا تد ديار دكه ورنج وي قشتي يعني ج ازاديه كسان ج مافي خلكي جو خلكي او برخداني ترجمانا جبجي مافي خو حمو قونا سوري ده جو انا تيرا در باستبه شخواد نای پیدا کردن قط اف دستور جوی نبنینک خلق سوریه رن و هزاوی قانونی جی قط و پیدا نبجی جی 7 کسا ام دزانن گو کمیته هاتی آوا کردن پیکه لی اف 7 کس یعنی یک جار ام بیجن یک یعنی راستخینه او تمثیل خلق سوری ناکن یعنی کار رنگ کردی کانجی یا رنگ درزیا یعنی سوریانی یعنی علوی ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت نارینا گلک چاودیران وی که نشان دده کو بوی آوایی دویم جاره دسلاتا نویا سوریه رینا ده گلی کرد کو نونرتیاوی هبه یکم جار ده هفدیتنا بناوی کنگره دیالوگان اجتماعی سوری ده دویم جار جی ده کمیته دستوری ده کمیته دستوری جدر انجامین هفدیتنا بناوی کنگره دیالوگان اجتماعی سوری بو که روژا 25 سباتا 2025 به فرمی بریوچو او بداوی جهاد
و هەژمارێک ji derengam û rastpardeyan jê derketin. Di encamnameya wê de jî hatibû girîng e lez di ragihandina destûrî ya dimkî de bêkirin. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw. Sekreterê giştî berdevkê wî UN zêde ji vê komîteya ji bo destûrê ku Sûrî hatiye avakirin nerazîne. Mesela berdevkê sekreterê giştî ji bo netewên yekbûyî Stefan Dujarîk dibêje, ji Rûdawê re dibêje, tu rola wan di avakirina vê komîteyê de tune ye û got pêwîst e komîteyek bê avakirin ku nûnerên olan, etnîkan, pêkhateyên ku li Sûrî dimînin hemû tê de cî bigirin ji bo ku nûnerên wan di Sûriya pêşa rojê de hebin lê dibêje bi qasî ku ew tê gihîştine nûnerên wan pêkhateyên netewî û olî di nava wê komîteyê de tune ne. مداواکرنا کمیته ده جهنه گرتیه. از دزانم کو بریس پیدرسون جاره کدن پابندبون و آمدبون خواهد دیار دکش بو پشتگیریا پیواجوی لگوری پرنسیپن سرکین بریارنامه یا 2254. به اشکره او رو شالسر عردی به نیزوید شوپینه. وکو هنجی دزانن او هم چاودیری هم جی حس دیگه پشتراست بکه کوره و بریا و گوهیز آنگو ده سالات دارین دمکین سوریه لگور سوزن وان دا بون جواکی لسر عردگاوان ین برچاو و زلال باویجن. تشتی کو از دکارم جواره ببیجم اوه کو به اشکره تقص دکم کو مد آواکرنا کمیته ده جهنه گرتیه. لی ده همان دمیده تقص دکم دوباره دکم کو پیام همه به اشکره و تایبت جرایدارن دمکی اوه کو دوی همو کومین اتنیکی و اولین سوریه به توایی دوی تف بکر. دا کو همو سوری حس بکن کو او نونرتیا خود کن و دیکبونا ولات خوده خو حیز دکن.